Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ngasi video se akhoi extract ana akhoi hero gi akhoi simrong da leba eastern hero na sinjaduna angthok chaba dumba event amani ko ado ngasi je ai su invite phang gi lakone ado ye ngasi ai su habet thawro kamai tawge habdo ado ga mayam da mu odom jar ke gari gi matang da ba adi mayam jeng minar ji ko okay. Mayam lak na bai ni ko sigi simdi akhoi dirt bike zero x pulse mayam le ta sigi gari sine ngasi akhoi tawdis sigi mayams gari ji dum wang ko ado yengorse mahar kumaga kege mayam kamai tawge habdu yengminase sumaina leire akhoi je Xtrack kana mayam som da loi thawri ko ai adum usarake mathang ko okay. Now, oh, do guys. That is heavy. Ground clearance. Why?
Xtrack ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯌꯔ ꯅꯝꯕꯔ 132 ꯊꯧꯒꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯦ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯑꯩꯒ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯦ 마주 와래 해도 짠나 붙어오게 깜깜하게 더비고 봐. 아니 프랄 행각 비고 비다. 132도 행각 비도 오너 봐. 잠아나 이스티카나 낭디. 앰뷸런스. 핸들 놓아야 돼. 이 더러져. thâu vào đấy hả Ada mayam ngasi gidi sandi simulation na batawrage aina habet matiam thawjarure matiam thawjarure ai utti usaraktre matiam thawdu dang khatani ado haiba gari si edum thawbu gidi edum nuai ado slightly off road tawwa adigi touring tawwa ado gidi edum yamna nuai gado gari makhal oi ko aduna adomna haiba gari si koigi consider tawning balere gadi koigi singmerong eastern hero da dam lakpiro aduga makha thaba further details sanabiro ado ngasi gidi mayam Eastern Hero na sinna langduna Xtrack and event ama koigi purum kulen pa sabagi thom matang asida ayuina saida simulation jare ado gari thom matamda helmet sungai choiduna opiu ado gari sobu thogna seatbelt sungai choiduna pabiu haraga saida simulation jare thank you